Asema no mfantinia nko se nyanyen na chese enoa no broni na si there you are bibini si oyiwa anopai ya sanso mo wache biu emo wakwaba edo oba Sompa 106.5 FM Accra baby awa wutie no eye Sompa 90.7 a enkransa de na wutie di free say ye 101.1 a eye Sompa takwa ena ye 3.3 nso a Sompa takura de ene no eye 106.1 eno ye Sompa tachiman ye mamu nyina che emomakwa aba dwumadie ne yato ne din se Ghana Today ensem ahodo a etwaguo ewo online portals no so afi de aba woko wankrata ne nyina mu na ye ba bebo so e de ama yetiefo na hyano nso se firi sabre ya nko se no nso no emmo na empai mu de eye ne wa ubenya kwenya na wawuram ede wadwempo ababi na mom adwempo no nso nyansam a ahwiagu wankrata no mu a ya bobo na wode nso aba beka ho sanse adwenkyere etese hwene obia de fatananim na anopam de asam ketwa bi na ema wo obisi washia challenge ana problem emakwa wo ewodi nti a eba na mom se enya ba yenwane no bomode so obegina na wugina mu atimi aduadue mu ahunu emunyansa no eno ene ya emasasese no eba na wia edi nhyira bi abrew enti hawo no aba no nyame nim ne enti a oma ebaaye amakwa ewo se wugina no yenwane no pem na hia no na watimi apem afamu afiri no edi nhyira bi ba anopa ba bia obia ya mo ache amo akwa aba na mpanense ntaso nkonante enyame nkona me wofidue mu ha anopa triple A ma AGYA APAM DADAA menne menuanom ADJOA ASARE ena fe kontima akono no ena OBREMPONG nana no ahomeso kwaku ampoma do menne ntaso ansa o se wo pekro timi kodidi ba OBREMPONG nana no kodidi aba oh bro nsa no twitwi chansi ni kwaku ampoma good wonderful you 3 and come 3.5 nanso yeshia today is today oh yeah na enen krata mu nsem no ansa na beba online portals no ebi wo ho what share challenge pen apam abraboya ye namu da bia ye challenge no correct adi nya chinkon a wo fi challenge true because ansa na onsa be ko wa no crowd we be fa challenge man ansa na no correct you see when you see pem still fa challenge true because you was sika bibire kura or you know kwa be fa so abosika no ho ban yes oda wona no correct oda o dwene nti sika yi kura ba bi edai safe akronfo nso yes nti obia fa challenge bo one way or the other wonderful nti challenge no e wo ho from morning to the morning to the following morning e wo ho akopem so wo be ko oda menem say e wo awie yasi ka de wiase no yeah ye wo awie yasi de challenge ni wo ho saa wonderful Majwa
triple A mine. Bibia de ye de. Nyame adum bibia. Me ko ntuma akono okwa ubisai. There be na na hwan na me ko bisa no. Kafra. APPIAH me din fufu. Ko bisa abrewa. Osi me di kontima akon. Me nti ase me. ADJOA ASARE kontima akon. No wasi kontima akon no. Ote ase enye ye ni mi so mi sa abrewa ma me. No sir. Enne You can't say this sir ya bet ya dronko. Okay. Eno ho asa ma no. Sa enne ya wada. Sa pepe. Ba ye ni yawo. Ye ni yawo. ADJOA France ni be ka ne sen. Bajo we di ADJOA obo abe. Okay. Obrempong France ni be ka ya wada sen. Ya wada ne pe ana ya wada ye ni yawo. Enye no mo kan vandredi. Vandredi ni okuada. Sir. Obua apan we di obua. Jeudi ya wada. Me kredi na ye kuada. Me kredi yo. O say hwan na ye okuada no. Opa me kan nyina ncho. Because one hu ya wada no. There be me ni say wo say ya wada enso ye ni yawo. Because wo say say na ye be ka no. Okay. It's na me toma. Ya wada na ye da ben. You can say wo French. Ko adam for pafu with ye. Jeudi. Wonderful. Enti watcha. Obrempong. Me your first try. I say nya no. I can second one. No say no. Sa. Nti okope me. Ai. Enti wachana na ye vendredi no. Friday. Vendredi and vendredi. Said you obeka no bia vi ne di kan. Enti anopai online portals no. Yeni kan twa hongu na fe yantinsin krata no. Wie. Ayi ba ko a anopai di tintin man wo ntin time street Jamfi. Same Jamfi. Okay, good board acting CEO. Ese mampe. Dollar mine. Mampe say akwada asabe. Uja ne nan gu sere so. Ye pepa. Ntwantwene. Wonderful. Nti he nipa na efun. Nipa na ye bone. Nokre. Nti ne esi bia no ye mfanche. To her is human. To her to air. Okay. To air is human. To forgive is divine. Divine. Okay. It's divine. Okay. Na sani amanfo to no. Ti mframa ye nipa. To air is human. Sompa FM. Yes, AIRE ni. Family would have na air there were him. Aye. Said to air is human. We do e the kind. Say nipa fun. Okay. Nipa na efum. Nipa fun so nipa na de. Okay. The difference of the assembly na. On fa hwe nche. Okay. Company say we akwada ketwa $800 penti. $800. Only so. Oh. Now suddenly and then on Facebook no so and Twitter X no. Baby anomani too. Baby anomani gina fa kon too. Okay. Ono gina fa kon. Okay. And na ba ko yon kran IG. Ukon ne nam ho ne TikTok no so ho no. Yeah. And yes am Jamfi ne mahama ne. Trendy. My evangelist mama part. Okay. Only dey no say evangelist. Evangelist. Mama part. Okay. Why na trendy wo ho sa. Why nko nenia mania boso nyama mienu evangelist mama part ne Same Jamfi die na rotational nurse fo yi a won se won be ko strike won se ne aban ni won ye ne yakotoma almost starting rotation last year May yes I will May mu a May ne be end 1 month kura yem fa la 1 month na why na dey yefunu pension ba settlement that dey once we nti aban won hwe no ntua won ka na yedi kan dey toso mienu aban san hwe na won wie ya immediately at once by force o ma won dwanye nti we ni niema mienu a onni nam trending ne so no a me mani boss so a hu say we die editie edi ka mo ma dwo dem enie na yembonwura enkrata ni mu na yenhwe nsɛm ahodo a wɔn de aba me the Daily Post na ɛhyɛaseɛ anɔpɛ wo share front page ha Chief Justice Gertrude Tokonu
ya asesi ano yes wontena baby ansa ne mfonyini ne da hanom kakrakai ena Justice Gabriel Scott Poaman wono ena ye dwamtireni ema bedweku a omampani John Dramani Mahama eteye se wo mo meye hwehwemu emfanfa Chief Justice nsem no ehu enne ena abedweko no wo mo hye wo mo tenase ase enti ehu nsem ewo kratafa etosu ensia ene enson na saranso na Daily Post ede aba ya yira sami jemfi a wo hye kire sepanyiri pa wo da gold board no ano se de OBREMPONG na edi kan cheche mu no nkrata nso ede asem no aba mampani ekire mu ese asotwea stronko kese bia enhye dani ho emfa emma abrantie sanse wapachowa wemuhunu se echopa no ara eye ehonsem ewa hanum sei national security any gold board for nso womo abomodia akire amahodo so adehie binum ya womo ye womo adwene se womo ede sika kokko gold EBF akwan bone so afri Ghana ha ede akọ amanfoforo eso womo emfonyini ena eguwe womo ebi ye India fo ena ebi nso eye China fo a kratai ede ehonsem aba anopai OBREMPONG ma menfa the insight ento aso emfa free junction no so ase na insight brofu bi a watwura ba kese pa dani mo se me kan betimi ama me tree version fear grips NPP General Secretary ehu achechire NPP as party stalwart scramble for his post. Mesan say party no mu ebinumu ani abra wo mu pe ba bi ogina na bi. Correct. Say o pe ba bi ahwire si no bi nso pe ba bi ahwire gina. No correct. Na emfoni a mehu ne ha no. Insight today. Kane Bantama chairman. Kane Bantama MP. Honorable Henry Kwabena Kukufu. No correct. Ono na da de lumba boy nyomo a. Ya ka kwantum. Wode ne din hye mu no. Beti Kwabena Kukufu ya ka kwantum. Oh okay. Wono ni mfoni da ha Dr. Henry Kwabena Kukufu. Ena kane su bi mrase bedwani Eugene Boache antwi. Wono nso ni mfoni da ha. Wono nso so pesa General Secretary bi. Ena Justin Frimpong Kodua wono akasa nso da ha. Okay. Enso ho a. Papa ya Justin betu no no. Uncle JB. Nia edu baby na wayesi. John Bodu. Was it the return of JB? Wow. Wono so wa ha. Enunti no one say enunti na nura 1 year fast. Ade krata ba esi emi nomination obi anya campaign ye. Amanfo asase ye. Wo asase ye dendende. Nti amanfo nya campaign ye. Na insight kire say ade a sa nipa miensen aye na wo hwese ne obi ada ha esere. Ba JFK nkwa wa esi. Wo muna wakana ni mesi. Ejefo mra Facebook me hwebi. Wakana ni mesi. So ya. Aso ni wamoye no. Ne nye ho. Wonka se wajai. Wonka so wo. Na wo mu mie no me. Asem na aba. Asem so ba nipa na eka. Enu nti no na mo ye thank you to. Ni nyina no mo pachew. La kakra bi asia. Mudim nika ye campaign na nam party for so. Waso wo munya isa de na wan ye no. Na Kumase Presifor nso ensa ka akronfo awramfo bi ho. A won no nye kro no keke. Won san ye APAM brofo no. Won ye drug peddlers. Won san to nu bone. Nu bone ehu dwade nu wan die. Wonu mu kitatuo kokro no no okowi a wasan abeton nu bone aka ho no nko de ne ha no. Presifor achi won. Na we wo say won ye brofo kasa say surgical operation. And a Presifor no koye e inverted commerce just say operation we koye ne de. To say doctor papa nipa. Wo mo sheda scrutinize wura mu kwase people and won koye no koche sankrofo no. Insight say pressure pa ya ma akuraba. Kono magina mo anofo. Ebi na abeto Greater Accra Regional Minister so. Say eniema bi ekoso pa won kramantam mu ama say pressure eda no so niema kura e won so nti amasa ade na ba no unya insight a wono so be kire mu yie pa na wono mu a wo mo call ora anim na sei aban yi di wo mo twetwe maako no Deputy Attorney General say saafo no nyina wo mo a
sika fa wo monsem na ban susu se sika ne fa wo monsem na ama bio no once di kro omo nya emfa nto wo monchen won bagi no nyina nti sa apam se ye de ko ora anim ana ye accuse wo ora anim ni esusu se sika bi afa wo nsem wan Ghana cedi a eto enchen kora ate aka obotomu a ye bagi asan prosecute ye ye bagi asan prosecute ayi we ye insight kakra wa de bae ye nto aso mfiri hase ya ene ma mefa delegate da obokrata no nto aso na wode de obo so emi na mo so bio yewura mampani John Mahama mfoni ne de kire wura samija mfin so de da ha na hwese de waye nanim no a eti se de pani kasa kire no waye woni mo jo etie pepepe ho mfoni na wono mo twae na ebio wasan so de bia ba beto ase ha wose we de wo mu kuta adansidie ye kire sampa ekoso Adam Muhammad wono ena ne mfoni edasie na ne nyina mu ono wasan so de atum ya wo chese wono maso ne panchi waye wobia woton enubone anopei edaha ye no okokrata fa to so nsia ensem no nyina ewo ho asem ba ya no wato bo nenso wo maso no enu achi wasan so de nipa emako ensiemfo ni aba beto akire na wo mo no hwe wonim din a wo nya Ghana fo enu wo se godu pa wo mo edi ne enton ewo nyansa kwan so a emfa mra kwan mu na wono maso mpanchi a sesei emumiensa de kura wo mu gina mrana no na wo mfuni de he hwese de woni nkranchi tie wo abodwuse ne wo ntirinwi no a se tie bia wo mu ye oman bi sofo sika kura wo mu nyina na eda we ma yi bag wo ma bi mu a edida de mu ne akana ne efe ni firi aso amena na eno no na boto de dada ho okay leather bag sa we no okay zip bebrebe bi wo baby a bitimi ma ye bag udibi che baby a se wunye yi a untimi mfa bi che baby ebi ne kura wo mo na eno nso ho nsem eda ha na abamu ai ne din de Francis eno ya brofudin na Kristofo nso kura ato okay namdegu eka ne din ho wo maso ne panchi na no bia Tema Assemblies of God sofu bi yakwaje ne nkwafiri ne nsem no sai wono a wodi mfinhia aduasa enwotwe emra so ne panchi na yede ne ko ne duafie se woni aban kokonhye ne nkwa na nyina enam sa abonofo sema odi ye no anopai delegate obokrata de esono bi ene no ma menfa Ghanaian Times nto aso mfiri junction so na Ghana Health Service Director General Professor Samuel Kaba Akoria Director General Ghana Health Service o se yen kanchire wo mu a pe post edini ye Kaba wo ho Kaba enye Kaba dabi oh okay ye Kaba o se wo no mu a pe adwuma ye aba o makwaje ntete ta dokotafo ana nurse fo ana midwife fo na wo pe posting o pe adwuma ye na wo de nam krofo so ayi kwaku ona anim apam ne nim kwamna minta account ona bo enti mo ne nkasa ma me na nye protocol kakra ase na prenso de on pe protocol bi abi asene time on pe no protocol na protocol heaven nyina wo ho what one day on fa protocol nyere okay was one day protocol de chie on fa nyere enti ne de kakra wa ha se no na sameja mfimfo ni da ha uko page 13 a ewo Ghanaian Times a eho ene wo na sanye wa staga aye nanim ne bibi se na ase waka asem no na onse obi ho a owura aho no bi aka awrecheche asem kakra che onse owura na aho de so wonim chechere obanyenwe nti wa ha wonyenwe wa ha ene o che se o mampani se aba he de botachi no o de boban hwe ya no waku nti o de anya hwe yemfa ne bone nche no ye first time offender bonekan ya yentwa so wo yentanku nti no wo momfa nche na nipa na efum nipa krona so ye de che no a eyeye na page 3 ewo Ghanaian Times mu no na wo de opani Kwame Asare Oben A+ ni mfoni ne da hai so ono no kane no wo MPP mu no kasa ma MPP kakra
and after yes MPP for near my 1 year no sebe and then Fantino we call independent here we win your call parliament no no call John majority force say no call John MPP for NDC for and MPP for say attorney general so we be the ne court 1 plus court 1 A plus court 1 nyina brana no we sue no say bone ben wayo say I bribery allegation ya na no kaka ho asemi was say enembre mu wuntimi mfo anon enka asem tatrata na mfa ho ni wo bi kura se ni sika keke amanfo abewia kra mpo no ye twe na bo so na wo yo no wo ya attorney general aban lawyer panin mua ne ye de ntansan se ye gu krom na so behwe man tra ene nra adafia mekpo ese wo kopet 30 million every year ho no ntim fodwo ho no 30 million wo kopet every no defamation of character enya asem ketwa entiso aha entiso bebetimi aka sem sei e de agu ho sa de a ene ye so no so obomoden anu gina brana no no siu no na ye nse na ho se aboa no sebe na no wa onidi ntware asuo na A plus wahani hu yepa we ya Ghanaian Times kakra wa de bae yemfa this day the obokrata no ento so efama mokrata fa etoso mieno na Kaneshie District Court 1 ya kasai abemu abi ya wadi emfishia aduonu miensa 23 years pew ye kyerem se wo ye kashia ya sentence ne se wonkodemu bosome miensa ya abosome miensa no adwumaden eka ho na ne nyina ne se wakwakowia ono ankasa ne boss sika 8,575 Ghana cedis na sa sika ya wo fa ye sebe kro no de ye ntimi metena fidie so enkase ya adepa enso se sika no kura pam ye no wo wi aye e bia wo ye project bi ena ne ho akire no anase bia abusuani bi yare ana situation no wo wuo ne nkwa situation en wadi sika no koye kura bia nka adwuma wura no ko obehu ne mobo kakra na wode ne mfom so ache no wanfa nche ne kura bi obema ne mre bi se wonye den won pani sika ma no wontua yesi aba mu anu se sika no wo fa ye no patwo wodi kotwa abet 8,575 Ghana cedis bet bill ana wodi kotwa abet chacha wodi koto chacha na edino wode koto chacha na so ammo enti abamu an ye kasa idie ye de ne kopie mu wo court no wa mepese bi oni omo be twene long kra wo gene fom so otum so wa wani awadi we de awadi to wo de ne tum wo gene fom so otum nti bosome miensa ye adwumaden eka ho e ba se scanner na obetua wonko twirim se we de wokwa kwatwirim se no nka beli ba mu a ene bi but we de aye ne de enti ewonsam ewo this day kratafa etoso mieno na enchemu hono aso ene wosan ede aba National Petroleum Authority eye MPA fo na ekasai wo mo echiremu se oil marketing companies ahodo ya mudi dwuma wo mei emu wo mo se monye careful papa niema huduo bi ekoso owura Godwin Edugita Makulu ya oye panyini pa woda adwumakuo no ona ne mfoni eda hanu a wo kasai wo se say ya wo mei mu ananse mu ntem beto odwa se nioma ekoye tichu ani CD no agina na aso ache se ache dollar no de na hye ne moto mu kura bono dono ewo honum na wo kiremu ese said yakwa na ese se e reflect enye se ye dia no ka keke ese se de di magana fo nyina ye botom enya sa atenka no se sidi na hoden abam na pepi no ye ekoso se ya na nwumakuo ti se fuel stations ahodo no ne wo mo ye fango ho adwuma no wo mo mpese wo mo betetete fango no so na se ye kan ya no keke enso kwa akoto ade a ne body ne wo se sa oil marketing companies ne de wo mehwe so obia ebedi hihye nso se ampampa se nioma ekoye sa nko ade a enya de se wo mehwe so wo mbesisi Ghana fo no wo mo enko a ete de ehun nsem ewo kratafa etoso miensa yewura sameje mfin so nansem no nso eda so eda hanum se ya mampani aso ye e kiremu se
boni a waye no wabepacho no de echopa no a eye ehun nsem this day the obokrata ede aba anopai wonya fa day ye ne mamemfa day break the obokrata o say freedom in truth ento aso na ekire no wode aba beto wo say Ghana Revenue Authority graph on wo maka asem bi na asema wo mo ka ne say ebinom say eku a yefre wo mo strategic mobilization limited won mo say abanya tretre wo makwaba mu ama wo mutime jejeje tuo bi no wo mse da bi o yenka hwe enya nokre na eno nso enyemfiri yakache nti wo maboso ya no pay day break the bokrata watwa ede aba abamu ai yede nkatani mu akata nanim na yesu se wo kromfo na yese wo notorious robber wo wia no wo dwane be se mfinhie du na posifu atete na yese wo mo de ne so tew wo maso ne panchi ya anopei ofa daybreak ya kratafa to so miensa no nanim eda ho na maame araba esiaba tokuno kane chief justice ana maame chief justice a ya twena sensen ne nsem no wono be hyase adie na wono mudi a camera sisu dwan ya sompa ye befa bie abo ho amane ede a kire wo eno nso daybreak do bokrata wetwa ho nsem ede aba ye boso ediama ye tiefo wode Ghana Armed Forces empenimfo emfoni aba beto akire na behu General Thomas Opompepra ne mfoni dem bi afi Admiral Set Amwama wono nso mfoni dem Major General Nicholas Peter Ando ne mfoni daha ena Brigadier General Ziplim Bawa Ayorogo enso mfoni daha Lieutenant General William Ejapon wono nso mfoni edem bi na wono mo kire se amoka bi a wo mo kototoye sade ho nsamote no mpanimfoi ese wono beba bedi mu adanse enti eno nso eda ha wona wo busa asem bio se yewura amishada owusu amoa kane pania na woda eba eto nyegye nom ne eho anu wotua no papai wo ye adwuma mazum layo ana eno ya asem bisa no wo busa eno wo sanso abusa se yewura Isaac Trentel Kane Commissioner Edema Customs ene woye adwuma ma Strategic Mobilization Ghana Limited ana eno nso ya sembisa afi wode wosono chorofo yera Justin Frimpong koduamfo ne nso aba beto akire bi no wose eba wo mo campaign a yeye wosono na ankasa mu a wo mo de wosono atoso anopai eno nso eda ha ena mfoni nkase a eno nso de akire bi no eye echa aba tampaba enkransa de hye yewura Nick danso agye Nick International Holdings adodo na abone mra na ese abiam ne mfoni da ha we eye Lifetime Africa Achievement Prize ya okoje ye anopai daybreak the bokrata amfansi wetwa ede aba enonso eda ha ye boso ede ama ya chiefo yo mamemfa the Chronicle brasosem eno na ya okanesen Chronicle yeah man for say no cancer I can see so Chronicle yeah okay Chronicle phone no ha say na we enna de no say yenhwe Psalm 51 enyom adunum baako nyimu no baako no edi kan na I say have mercy on me O Lord according to your steadfast love according to your abundant mercy out of my transgression. So and you know or the euro samija mfimfu ni tu akira yehu atiase da samija mfimba hase boyi hwe ene da ho no de Facebook ni so onyankopon hu me mobo said de wado et no hu moburu hunu a edo so nti pepa memra to nti we no say we say akwete say asem ni asem wa ahia na say eye ba kono a verse 1 no okay verse 1 we wan go 2 verse 1 no okay ena ebo hoboyi no o say samijamfi off the hook che say we free drawa no we free so say we na say omo ade ne sendra na omo France sendra na no yie na so president agene ne chawpa no obepa ye no wagye atum se kulem asembia ne fie na ayi ohwe Chronicle anim ho no a ase ho no a wo ni fanfam ho no ene ode abai se
mampani mahama ba ye amanfo nhye dam wo na su ye nti we ni ejam asubo ne edi kan kra na wagie drobafo de ani bia free nansa ne de Yohane ka say Yesu ba obebo ye no bia na we de ne eno no oja ne ho nkron no na we oja nkwa wonderful na nansa ne drobafo nka bom ku no won ye nsentwerefo nhyiamu and won say won beti atua de ati aban sanse won susu se mra bi wo Ghana ha se ya mra no bi na ye se anansententan chenketwa no enchi akese na nketwa na echi won ye won drabafo akese ne adwadifo enchi won oh okay adwadifo agi titru osi titru pa no won me wodwom no ba bia station wo wodwom no isa anansententan no omo aye mo akese ntinchi won ena won drabafo a won ye nketwa no ena chi won wase bio wa bedru bed wo se drobani no kwan no a wo nam so main road no nam so kra no jadi ni timfinfi wo timfinfi ti sane ma na mra se da bi okọ Madina market no side ho na no mo se ka na e ba afina no won se sane ma ne se no ande ko domidwam kra wo ho wan de se enu ya ketwa me se wo kodru Madina market ho na nkasa won ti kwan num ti ka na e ba bo so bi asasa na ma no wo kodachi wo ko ya no asan ya besi ho enti ho no de odru ho na so pe o de 5 minutes na betwa 5 no plus 20 25 minutes na de be fam di akọ wahu eno na wode asonaba na weredu deputy secretary edema concerned drivers association of Ghana de ene ne kasa wa ha no wono ye ne ayi Samuel Amoa wone GPRTU okay ye de na kasa na wode concerned drivers ena we ye concern ena chronicle de bae wow anopa ya me wo ho ena ya bema wono so to me press release na ano de na wan ye no ano wasan tintim ne foforo ena wade aba sesese mampani aka 4 days pe so ma no kwesi joda enti ese yo say o ma san tete so enti o mo e ma ne reminder enti ya be ma so de ne de ato so e kire se we die se mampani wan hweye na wan fa na no antum bi na soafo no won e ka bi ewo mu nyina nye bi dia joda won beti won hagu monten so se ne aban wo be hwe se Ghana fo e ba adwuma apam se wo ba won faka ba adwo afaka me fa chire ha nti adwo be nante no no so be fa chire me faka na ye uba online taxi okay so omode nka ho when de nka ho okay we are commercial transport operators trot okay when say Ghana fo be kwa adwuma efiri wan nakore Ghana fo be didi efiri wan nakore nti se Ghana fo be bia mo koto aduane na efiri no won mo so mo akwan because president ni ba ho president ni she kiosum say wo twan ya se do bani no ebetwem ebegina kwan ni mfimfi ho na onya na chi no ni nyina ye won kwan san because baby abakọ pakie no dwadi ni age ho aboso o gina kwan no ho nso a polisi age no enti no se won mum na ye nketwa no but kwan no esu o mu firi ho na kwan ne ye kese ese du anwumre na edu domidwom ho na won kwan ne so nokre ka miensa betimi abonsa ho na yiye na nso edu anopa drobani no onya ba bi nyina enti no kwan no mu ano de aye parking nti du ho traffic egina kwan no wo dome ha no enye bibi na asiu dwadi ni age kwan na fa nti drobani nso agina kwan no mu fa dipa na nso adwadifo no mra bi anche wan enti drobafo ne ha no nti wo ampanimfo agene nko so ehọ no enso mpanimfo ni twam ho ohu na ayi editorial ewo chronicle wodi bia ba na eye concern pa we yesamufo adwempo na question wo busa ho ne se nti Ghana ha national security cameras no e dia bobokrom no eye adwuma we yesamufo na ebusa wo chronicle ani mu emfinfin ha because eye adwuma na no ho mfoni ya me de kire wi ya ayi Corolla drobani se pragia yi wo mani insana wo ko ni se ya no asaba ni se ya wo ko wo wi wo twemko enye drobani a wodi akire a wono hu yi asam ne ha no ene watwe ne phone wodi twa ya sa drobani ye nche no enti security cameras aya mountain krom ha ka ya bo wo ho boden enya sem ketwa se no kwa dampare time ya no de ba na kudelo de bi dampare time ya ni nyina Dr. Digitals no mta
enti obusa chronicle busa say eye adwuma na say eye adwuma mama yehunu so mfaso no galamsey kon no enura kra ye bu mu anope kra so yasan bo so kakra de amatiefo prosifo so far so good one achi nipa makoma sa 208 and excavators nkwa de okronkron one agye motorbikes one agye nka ho ene enema de one agye bi pa good good there good board for no na yi unia num mienu a one ko esoro hoyi Zelensky ne Putin sana no by say Zelensky so anhwe yo no abeto Putin no correct na one akoka so obehia no Turkey one dia ba say nya no correct Chronicle say Kremlin so ontimi nkan si so sasa nhia me betimi abato because one hwe say ne ade ne kono a Putin krampo anhwa obi free Russia obetu kwan nti okọ nto no nti mo ha no ma na agudie kakra bi e wa say Ghana for mamienu ewo La Liga mu wo Spain Inaki Williams and Abdul Mumin you see are nominated one African La Liga most valuable players award player for more board in Africa more La Liga no mu Spain ho no ya nominated one inti your compile bo a yen kai won na yen so yenya biye we ya the chronicle kakra de bai APAM yenhwe the hawk here eno na ya na otaka ne se okode yenhwe the hawk the Democrats are no anope na front page ha Yura Kennedy Japan kane asen central mrase bedwani ni fonyi dafa ene ye Anas Aremeyaw Anas investigative journalist baako enso ono so ni mfonyi ebata mfoni ne de Thomas sensen ni bia mbachwan okay ya semo enso ebata ho ewa ha sei na US court Yura Kene Japan ene Anas asemu ana womudi kopie mu ewo honom no ye dika bo mamane se damage a womu twaye ede ba ye ruling na judge ne de ba na $18 million na abeto dwa se eso ahwan esan se Yura Kene Japan na lawyer fo womo ekobo mu se da bisika no ano ohye enti esese womo hwe womu ye bibi fa ho na ye hu aso atia hui aba $500 na no ene oko social media so omanfo akire wo mo adwen se na we kura de se pure tesika e de ma onunyamfo no eno na ASARE me ya wa na asa babetwem se wono de sebe enye sikanti ene wo de asem ne court enye se wo de koye se bia ni botomu are anase wo pesika bi de abone danso ana bibi eno de enka ho kra na emom se de be ya tentrene e be ya adwuma e ho nsem e wo ahanum sei we de emi so obrempon di ka chechemu dada prosifo akire nipa dodo no a galamsey ekunu wo mchesa bosumi mienu ntamu no nipa 208 ene ache wo mo excavators ahodo chamfa machines a yetwa gya tumu ne ne ye sizi de bubruja e ho asem enso e wo kratafa etoso ensia Kratafa etoso enson ewo the hawk num no ena NPP amanyuko no wo mo twirofo panyini owura fiavi kwete ni mfonyini kakraka pa de bia no wo space ena eda hanum seyi na wo sisesi a owura NPP amanyuko no mu a ehu kese pa na abo wo mo nam wana se ato wo mo ne yakasakasa enti wo hia NPP amanyokuo no penyiri bi no wonam na se waye confuse wa me patro nyese bibi na ha no o na mom no wo mo echa wo mo hye no eja kese pa na egum sanse Chief Justice ya ma me Gertrude Araba Tokono sesi a no wo mo ahonhon no kakra enti asa MPP amanyokuo nani da so kese pa ewo atentrene adwumakuo no mu atenaye honom no sesi a shake yaba ho omo sesi a wo mu opposition eni man she den koyi wo ma bedane minority na fe atentene atan ho nso nka Chief Justice betimi amane ma koyi am se bia asem bia ba ne atwentwen so ne atu ahyeda ne ese up and down na nka ase wo mu tiri mu odwo wo mu kakra da bi sesi amaame no ya suspending no ntia se adane wo mu ntasentase eho asem e wa hanom se mpacho fifi afikote na e kan nyame a enti eho asem e wa hanom sei anopei wo mu so e de aba yenko kratafa
etoso ensian na ehonom so ene wode aba MPA fo no womo ka kire oil marketing companies no say dem di kan kire mu no womo nya careful pa womo a womo enni emraso no yese yeba na yaba be toamo ewo ehonom South Daimra se bedwani ora next Nelson Roxon Dafiamako enso na tebri asen South MP Reverend John Intim Fojo edino akopiemu ewo court wo chese wakeka ka ensem bi a egu ne ho fin eho asem ewo kratafa etoso enan mo na sanon so se wo fa phone no esan se ye ba ho se si a 0260 196064 0260196065 na onso ode wadwen kire atoa so na we no medi tu mesebo krata friend the overseer the bokrata ene abadwa so na wono nso di ebiaba betutum a enya asemwa wo se achem akokwa so wonom ehye nana asare bedi akon otoso miensa ne onyam na se wo mo celebrate no anopei edaha National Petroleum Authority ene wonom de atodwa se wo mu a edi petrol hudwa nenso eba mmera kwan a wonom mfa so no yewura ADJOA di tamakulu edi atodwa chese wombe sanction saafo ni nyina anopei krata no de wotwa ede ba ye bi nso ene no media review budget to strengthen confidence tackle debt obligation yeka ye de ahodo kwan e befa so ebetimi atua no ene yewura ampemnyako wakasa de afa ho a de overseer de obokrata yi watwa na wode aba afi mi krata foforo kura ewie inquisitor de obokrata na afi obrempoma ba so na asem da ha owura krata fa etoso mienu a wose emaba wa afi no wose wonyinta so mako empim dunnan wo manyenyem e bono mantem honko a statistics bono mantem nti anope edaha na mebo so nti ebasia se tobo ebasia se kemu wa adwuma yo pan nya samaketwa se na kan be yewura keke pepra mu wa adwuma yo pan we so mo ye education ebasia ama kunadu no mu wa adwuma yo pan yese wo mo eye ho adwuma ya enya samaketwa nti eho asam enno na enye no nko wode soafo a wo hwe ye fisem so yewura muntaka mubarak mfoni aba betoa no wode ka asafo ehye police sadon no pani awetua nonsa no wo chese 24-hour economy no se betimi aye adwuma pa 24-hour services ese no nso eye adwuma nti police fo ewo adwuma ye anopai ehonsam edaha eno achi no oil investment kwampona mampani abiedi ato ho wakasa afa ho eno nso ne mfoni edaha ena yewura samija mfi nso de eda akire na eno de enye chewopa no dia na mom kwan a good board no ene GNCC a bom ama wo madwuma timi ayere eno no efe of them point na yakwa we ye the new finder uko mfifi onzo ya no yi new na free ho ba chire de no atro the new finder na page 5 na migina yi rotational nurses ne midwife wo so mo bon trani eno so ene wo hwe Ebenezabo atensa ne odaha na microphone sisi na nimu a the new finder utimi se nani abere pa no wo bo ntrene na ukopie mu o ayi aflawo K2 South mensinu mu a abrantie bi efra no James Podo anka Yakubu die Yakubu na wa oye fisherman cheso okopo ena akoda mobo nsa wanye mfinhia du wakwasese na nka Podo 43 years akoda du mfinhia du anka ne ho akono bei onuru be bia ne ho akono bei awakwasese no presifu ache no na behwe ni mfuni eda hase ya otimi se won be na de pa na ayi driver for inkomo ya na ye egbe National Road Safety Authority ede kakraba ha wan kire se akwanhia esisi ewo mayi mu no statistics ne kire se emu ahamu nchichemu ede okonon eye nipasu ena de ba enti nipasu ban yenya wonim sade no ye ne nye enso no wo ye overtaking masa overspeeding baby e wo so onu anim se kwan ne nye enso beti gbra no de ko bi hu na te afa so enidwa wa kwan mu wase kwan ne mfimfi ye nya no nkoton bode e wo ho
wase we nyina 90% of road crashes ni nyina ye human behavior ene de saa de ne ba ha dwene pa ewo ehono mo a eno so the new finder wade ebi aba ma memfa me de no emfa ensi hase ene fa ahoman 0260196065 0260196064 ye ba won kyere na fe wonso ode wadwen kyere atoa so 10 0260196064 0260196065 secure sanitary pad say anopay menkan foma wo ya baba wa wasi so ana ubu nsa na wunya ntwa abranko ade a de beboa ene no na ahoden wom yesiesie ne yie na ebo ho ban so obetimi abo akwakotena gemokura baba wo na mu aye de eso ye nyina secure sanitary pad wo mawuluku secure kama pa na kwajoje si company limited anopay wo frɛw wo de adansi ho ne ma papa ne nyina abegu na boboa no anopay kan ho na kɔ Oba afidi a wuti emfirim no wadwem no na eno achi wati afiri phone no so wo sima ba akon wodi ne bia wo frefi ede akamtwa so de shekwa brandi from kade kanya so tu na mo tse nyame hu ya mobo anope nsem ahwi aguni o yente wadwen kyere yo de kama mbenta kade ma dino se kade yo rin kan na min chama no sida ara pa penya ma min chanya so tu po nyani empede ma no so ben openi mat medical de mun takaya de wakoma orikia chepo podoro kanya de o don power enjuma nyeza so nya juma 24 hours no said 24 hour economy no bitimi agina police juma nya 24 hours nada abi 24 hours nada abu kada ko abu 24 hours because every day mo juma day night you don't know mun takaka no ma chepo juma wala bo yeda ejum 24 hours ko na ton siomo a enye police ko ro ko so on pe be bitimi akọ bitimi abo o man no any police service and Ghana army. Because I'm one big day. I'm make button power. What I say? They don't should be very much Ghana for you. I say. MDC $40 platform. Yeah, $40 platform. 2000 say. What can you do, Ghana? Next before Ghana ever cost strike. Don't you can? And the dollar platform. And the seven on back getting. Someone on back. I said 2. Hey, 1.1. Baby 1.2. 1.2. 45. No baby. 1.3. 1.4. What I say, do better than that about my boy, and I'm not going to go for a little. And so Moody, but I'm not going to say. German Pie says, "Can on bedding." The Vineyard is the man or woman, no managing for me. That's no dear 0260196064 0260196065 Ebrason say on so do adwen kyereba say ye 101.1 Sompa takwa udin bia ofrefi ya fam kwa tene ka so fe kwa kuyentiu yo apa mamintia na mintia ta ko ya dio ya na mimi aba the organ kind is anu say physical to MDC general secretary na no na fumu ye e de NDC na no fumu ye na ka physical to the MDC general secretary police station secretary ka ya ntama no na min ka se apa mintia chifu na min ka se president Mahama sami gentia se na mi particular na mi president Mahama ntimi sami gentia di the president Mahama ono ankasa achede no ono wajibi ati e ka mi ni wajibi
196064 0260 196065 Udin bia ofrefi check me back to what be fi boaten kasa free hen kasa free Accra yentio yo media asema make an share so me dem fi obo duma papa gold board send what he actually invested na etumi abake Ghana financial system economy and na say am to the new platform no okay Ghana say ye cocoa gold timber bauxite manganese China mini the government and the league party na yetumi abake Ghana financial system where Ghana you na say abaka your factor obobo say and yan obobo so and then charge in kofo bi pressure wo ya o say ya India for bi a almost no be gold no e dey kro am ya kwa ya man you board for no from last sorry no ana obi a obedi gold no adwa na one farm more gold board no ya be show no wọ́n say san kofo no no wọ́n test wọ́n set fire so woman is like woman yes fire ni akwani pe to say na be bit na flow good ni e dia ko we odin papa wo san go phone me bo aba na ba pa se wa men ni gwa se we case ya to we eti to wo ko se ni papa to no ni someone mfa ase no mo fanko enyi aduma ko me da mo ase ya da se eno de saa na wonso betimi abam 0260196064 0260196065 Sompa Ghana Today na yade somwo no babia wo bia secure sanitary pad no mansanka bi udin bia ofrefi we 5 pm ni achem akwatia 5 pm eno ye Sompa akwatia yenchewa no pay ni ma ntia OBREMPONG awo ye juma wo Sompa from Accra na ntia mi former MP honorable Amase minia mampeni se wachi mine for na galamsey for ni patron something wachi excavators bebre kwa mumusa se ni patron something ni ya mine 20 years ni chire so ni free ya ni ko mine we can say nipa na wachi won ni nipa ni way excavators na wachi excavators na way example for mundi e che na mampeni ntia mo se excavator ba ku ni ba ni ya o ba site be che excavator nipa ni bisika na excavator dada say ye tutu ni ma ye be to ma kalumifo na o tame de kwa watch masu papa no waja ma ya wa scientist what tam na nyane de ko o watch masu kakala mo be so na mo tie fi nsem asan de ko mo sa na mo de ko yeduma enne unye ndi sunu unye chairman unye secretary unye you for Ghana mine ye ma unye because ye dey to for 2028 and ya for ma bani na adamu ni chire ni pa na o se wache wo obi a wo ye campaign wo se wo ba mine for na na do ache wo agu mu nsam na wo be ta wo na wo se wache mine ni na me dia for budget na moka man pe nko na won sam ready ni na me da se ya da se eno de ya na obese onsu de wahunu no bia no Sompa de ye no ye ntwa botomu nam na wabo ni nyina aboasa de aba evidence eno na ya na ugina so a wo so wo bibi so gina udin bia ofrefi na wabo ni nyina aboasa de aba yi wo san tie wo hu eno na ya na hello udin bia ofrefi dabi anopei ensem no edoso na aha na brebe makwan ema yede wapem kwaku mame nko Facebook ho sisi a na Facebook ho no teacher Kujo tapanyina susu so no de mame nkan de borofo no I say I definitely knew the dollar cash gift saga would come back to the presidency without any punitive measures against Sami Gyamfi. Now President Mahama has taken over the clearing agent title. Going forward, John Dramani Mahama would be addressed as President's Clearinghouse, which is synonymous with the incompetent one.
Greetings to Mr. Usubempa and Chairman Kuka. Jeremiah Simpson, we birthday greetings. Jerry Diano was say happy 65th birthday to Elder Samuel Abuaje Amankwa, Welfare Chairman of the Church of Pentecost Abeka Central Assembly. Papa Nyankopon Shirao na onte na nimu nchirao na onye wokese pa na enwosra no omani muso ema foforo nyina nso enya bi. Happy birthday. Nana Ekwama Boateng Edifree Ablekuma Central or say glorious birthday to Mary Siama, nursing student at Methodist University Ghana. Dan Soman, God bless you. Nidia Diaba and Onomas Wood Edifree Kumasi Bantama or say the previous NPP government also deserves credit because of some of the steps it took, which plays a key role in the appreciation of the Ghana city. This is the result of reserving more gold, which was touted by the NPP government and the infamous Gold for Oil program. Regards to former KMA boss Honorable Sampine Nidia ya ode abanono na ye nyina Facebook ho na yemfa we nso nto aso ene happy birthday and confirma Kwabena Ajenim Boateng ene eyewa woda happy birthday enko emfama onyankopon hiraw na onte nanim enkyerɛ na fe onye wokese pa bro happy birthday enko emfa emao sanso ena happy birthday enko emfama Linda Anum yefro na nama owo dansoman ewo enkran heya happy birthday enko emfama onyankopon hiraw no onte nanim fankyerɛ na fe onye wokese pa apam so mo wanu hwam anopei yede wase se wadumatie ye na mom na ase no ne piesie pa enkoma secure sanitary pad afe nana kwajojesi company limited yeda na se mu sada na yeda ase no yesan ka kire se endpoint homeopathic clinic yeda wo mo ase ebia na wode no eye prostate ka ho na ko wo mo na wa no aduru eno achi no wo ba yese awo na edi twa apoade a ho na wo se okọ na womo edum eye hwehwemu mapa na wono ye ne yie ede ema wo sada na nana kwajojesi company limited adanse hu ne mapapa ne nyina na boboa no na eguo ene ntia na wahye ne nso na wakọ ne nchen akwagibi ebia na ye nchen se de boda nso cement na doa ene ade foforo bia eka ho wo madama enti ena no pay enuanom baasa triple A mai APPIAH pam dada menuanom Obrempong nana kwaku AMPOMAH ana ADJOA ASARE abusiafo obise menkancho so filu pa your friend Nana Kofisa Viola so you me yada no eno sanso yetasi droba okay to your classroom no kwachira de wi no asaba wonderful center so nkon nan debi to kan mi enubom nti we enura na woti ni nyina nso ye som adwuma nti wo som pa no kre enura na woti o classroom wo mo ye worship and so what you ho ababetie sompa wow and ye you are sending message for say nanka ne lesson kura time aso ba ka che nkura ne say osompanti so tie kakra nsa okay to mo ntwen no yes I ne alkrata mu nsem na wode amankura no so atimi asomsompa e de asomsompa wonderful teacher mo